Heoi katahia no te ropu toranga pū Māori ka tino whakahāwea i te whakatau a te kāwanatanga e pāna ki ngā pāmu Crowther. Hei tā te kaiarahi takirua a Peter Sharples kei te tino pukuriri rātou. Hei tāna no e tika ana kia hoatu te mana hoko tuatahi ki ngā iwi Māori o te motu i raro i te tiriti o Waitangi. E kore rawa ngā iwi Māori e whai mana motu hake ki te hoko i ngā rawa hinonga a te kāwanatanga. E whakarite ana te kāwanatanga ki te toro i ngā iwi Māori mo te kotahi wiki, ki te kōrero e pāna ki ngā ture ka whakarere kēhia, e tāia i te hokotanga atu o etahi wāhanga o Genesis Energy, Meridian, Mighty River Power me Solid Energy. Hei tā te kāwanatanga e 51 ōrau o aua umanga ka mautonu i a rātou. Kua tohu ke a Waikato Tainui me ngai tahu i o rāua hia ki te hoko i aua rawa, engari kāore te kāwanatanga mo te whakarite hoko motu hake mo rāua. E iwa ngā hui ka whakahaere hia mai te tuawaru ki te 15 o tērā marama, kei tēnei mahere nei ngā wāhi e tū mai ai aua hui. Ma Bill English, rāua ko Tony Ryle, ngā hui e whakahaere, a ko tā Wira Gardner te kai hautu i aua hui.